dobar dan. U današnjoj emisiji vidjet ćete izveštaj sa finala festivala Mobil Fest 2010. Porazgovarat ćemo sa dobitnicima nagrada, sa članovima žirija, ali i sa gostima festivala. Nadam se da ćete uživati. Kategorije u kojima je žiri odlučivao i dodelio pohvale i nagrade bile su 3. Podelili smo kategorije na 5. i 6. razred kao jedna kategorija, 7. i 8. kao druga kategorija i srednje škole kao treća kategorija, jer smo smatrali da su tu negde biološke i mentalne granice, da deca nemaju isto iskustvo, starosnu dob i tako dalje. Bez obzira što tehnički kvalitet snimka nije bio nikakav uslov da bi se nagrada dobila. Znači, na ovom festivalu bila je bitna ideja. Dobili ste nagradu za najveći broj radova. Kako ste to osmislili? Pa dobili smo ideje sa interneta, sa televizora, pravili smo neke parodije i tako. I putovanja. Snimali smo kad idemo u prirodu. Snimali ste zajedno, kako ste se organizovali među sobom? Pa posle škole ili vikendom ja odem kod njega ili nađemo se negde i tako smislimo neku ideju. Imamo i kamermana. Koja je kamera? Pa je njegov brat. Moj brat, pa tako po neki put kada idemo negde, pozovemo ga i ona snima i on je kamerman. Znači prava TV ekipa. Koliko ste klipova otprilike poslali, da li znate? Po 30-ak možda, tako nešto. Možda i više. I dobrodošli u Ninja Ratnike, vaš voditelj Jovan Nikolić. I idemo sa prvim takmičarem, to je Filip Radojković, zvani Fićar. I evo, on ima nekoliko sekundi da uradi prepreke i krećemo. Prva prepreka, kapija. I uspešno. I druga prepreka, ne znam šta je, da vidimo. Penje se na zid. I ide Filip. I ide. Šta je ovo? Dobro. Kakve su ovo prepreke? Ne razumem. I trči, ne znamo, da vidimo. I šta je sad? Na prstima. Ide Filip, uspešno za sada. Ostalo mu još nekoliko sekundi, brzo treba da požuri. I zadnja prepreka, treba se popiti na zid. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ništa, odustao je Filip. A čeljam, a čega kuća hoda, kuća kaća hada, tu hoda. A čeljam, a si kako tu dođe hoće. Ojaja, ne. Evo čurke, imamo i crkena, sa sukeru. I klap. I naš sledeći takmičar, Jovan Nikolić.
Da vidimo da li će on uspjeti da pređe sve prepreke. Počni. Prva prepreka kapija. Odlično, idemo na sljedeću prepreku. To je zid. Vreme ističe. Imamo još 60 sekundi. Ajde, Jovane. Još 50 sekundi. Da li će uspjeti? Ravnoteža. To je uspjelo. Oko drveta. Još 35 sekundi. Trči Jovan Nikolić da bi uspio. Sljedeća prepreka. Penje na prstima. Uspješno. Stavim na terasu. Odlično. Još 20 sekundi. I zadnja prepreka. Još 10 sekundi, požuri. I odostaje Jovan Nikolić, isto kao i Filip Radojković. Aşağı kuşa kalaba. Ja, cin cin, to ka dyan. Ano mo na? Ano mo na?